Komisi Bantaban Kentiu iki kami lekai bat ban ailat susu iki riu don sap hagi kami lekai football ke Sao Kwan Sports and Cultural Club kala penlong ya ke lempui lekai football ke balai sengi lenter ke bala sedang nado ke sepau tarik urisau araja arpusau bat ke bala penkot pat hakakat ar tarik urisau araja arpusau. Hagasi penkot di ke lempung uba Eddie G. Carboni ulawan ban saki kumukong san haringkat ke jia don lang kinoi lam ke sports club nalor kiwe. Haba ajeng kerana kini kesgi uba Eddie G. Carboni uloong, kejing penlong ya kum kini kilempung ilekai kan yarap shibun ban pelat ya kikun samla nalor kirang ba, na kijing ngop ha kijing melian kibas niu kam tam hakum kini kisngi kiba menta, kejing jur palat kejing yok sam jauh drugs, haka lang kesalang. Nalor kata ula kenturu ika sarkar bakan syem kiating ban la ban kanglat ya kejing jelai udrak sa ke lang salang da kabaong. Baka sarkar kala day ban penduna ban pelut pot ya kapisa haki tamasa baper henry kala day ban perkat na kabenta ban sna ya ki jaka ajing sumar ya ki bala kerni hak jingdi drugs lani ki rehabilitation center. So I burom shika day ya ka sport club ya ki samla ki bala syem ke jingkit khle ban pelong ya kini ke jingi lekai. Ini scam baga jingi lekai. Man penia ya ke football ne kanu ke jingi lekai kam dei ke pasok. Bak kam dei ke boyonong. Ndai sngou kemen bakini ki samla ki pelat ya ke bor. Ki pelat ya ke bor. Ki no senyang wat ya ke pisaru kumno ban pelong ya kini ka football na banta ki badon ya kasap ka phong ya ki khun samla jongi ki badon kasap ka phong oi ngiwi ya ki veteran ru ki blai shim banta ngingi scam ki bladon la ka jong ka kam ki blalong khpa henry ni ai burom ya ki namar ba ngi scam baki ye ya ka sport mdei tang ya kataru henry ba piwan man ai men sim iwe nam ta ki khun samla ki badon kasap kapong balai ngong kumta kumba klem dawan manu nanti klem de shim menta manu ibarwan ban pen ai men sim pi kani ke jing le kai kamlong ke babit ke babyang dei ke jing don lang ke jongi ban ai men sim pi ngai scam kani ke de galat kalenti bat ke kabu ye pi ki badon ya kasap kapong ha ke jing le kai balai ko makisngi ki ba menta kejing ilekai hagi sport bun suin ne khun samla jongi ki ilekai tang hapo kamera shongkai a kamera thia lane bat hak ki jaka boyo network bhai nomor balai ki bun ki lasi ilekai tang ki mobile kam dei banga ben banga nong baga kap ka mobile gade ke basnil ande ke mobile gade ke babhal ada pinang man pendon kam ya ka kade ar benta ki bang juang ka mobile teng ku mano kren biriano keladon benta ke ba phinle shabneng bat ba phinle shedujok kasong ke jing punan kam ke jong phi ya ki mobile kumno banang bat pendon kam ba kani ke mobile ke nora ke jing mentoy small burom shikat dei namar ba kani klop ke penlong ya kani ke jing le kai na benta banlai na kano kadi ke bam ke basniu kum ba ke perthai benta ke jing jelei jong udrok ke jing pele kai kani ngai scam ban pennya bagi beliau ki belamelian ki samla ki belamelian ne ki light bangom syak jingdi jong kini ki kinja jingdi ke basniu jadi ta kadau suburom ya ka klop kepala penlong ya kini ki jingle kai ba ngila ki kun samla jongi kila bania kentulam bania beni manlai na kita ki jing sniu jong kini ki kindi kiba menta kiba la pensniu sisya hagari ke ilang salam ngitip le menta adang iklan syafang udrok bolong ngitip le ndai bonsin na kikimi jongi teng nginong wat mangaru teng ada ong udrok ngantip osio smo udrok ngami ipan ngasui dulu kumata dai ngamda tepan ude bakumu to udrok ke bonsin ki samla jongi ki ngop kene balai ngima panong lese gede gejing bamyo kamyo jam nomor bonsin ki juang ba lada di udrok nismo bladon chawe ke perthai nismo ngim don kam su ye ki kata pemensim jongi ke tengen bonsin yo pan kem ye kini samla ki pali drugs teng hak jing dong nomor kilathem abayo kumban sho andai lada fitep yang story jongki ki belangan kismo sendai
Namar balai bakim don kam don jam. Ila kumyat bakla. Don bakasiu tia yaki. Don banyarap yaki. Abang i baki brio ki peladi drugs. Nagayeng lupang ilaong bawa jiyat boto. Wajiyat bota. Namar balai ba kita gidi gibla ngop ata auto drugs. Nrei ngaso manong kung gikon samla ngidei banyajan matki. Mani ay man sim, man kuntu, man lat, man pli kalat kalenti. Mun sin, ngi habanong ru ban terpat ng government. Hapen dunano, sibon ya kita kijing ya penlong tamasa, balay fungsnano na kari health center, kapapila banyarap ya gini gilangot, hagani kijing di. Balay nga haban keren ya kita, namat kani gani ka platform, kapabiyang, kapangila, banya keren, ya kini ki jing ay sembo. Namta ki ilang, imlang salang. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.